Kalong ka kubor ka basutanat nakabenta ki pajba nong soksnong jong kanong po tahun komiti. Hakaba kajing angnut ba kajing kermen banyo no ya kajing maramot ba kajing penhe ya kinala nakabenta ban ya dai kajing sli kabuju jaman ka por liur an la no ban wengshen hadin ba kibor ka National Highway Authority of India. Kala penmang no ya kajing penhe ya kinala bat kiwe kajing tei kibadon harut usurok ba NH6. Ya kane lapan pau mentakas ngi lang bau MLA kanopo konstituensi ubak Meral Bonds hakajing ya kendu ya kilat patai kubor ke distrik. Hakabau ula pentip bahadin kajing tristom ke baklam sange ban lej ut lej 6 sikibor ke sorkar jela batru kibor jong ka NHAI bakane kajing tristom kan urlong no shen hadin baka NHAI kalapan mangru ya kador ka bolong hadu ndriu klur tam EA nak benta kajing penhe ya kinala pentuj bat kiwi kajing tei banyada nak kajing sli hapo ka sor nong po Singapore kum nikmat juga untuk konstruksi dan bentuk ya ki baik fungsional juga nombor tahun baru di sini hab untuk tahun komiti kumbangi laju siam bagi lama kini ki senem gi beladep ya kajing senaturti ya kini kinala di hab untuk juga National Highway 6 Kamtam kibadai hapo dibenta jong sor nompo aman na kapor ba ujur uslam na kapor liur kejudan gajin dapun gajin slay jong hadu ba kinong somdukan kinong lek kinong wan na jing thut ka khaw jadi nang takadaw ila jubudin na kapor sa kapor hakaba tulong ginla ban pendapat ia kini kinala gajin sakut jong ki drains ki cross drain man kampen he ia kini kinala hapo jong ka nompo taon berkowi Kena kalian ngejongan adu Islam ubaladep dilari segi isu ko assembly bat hagaju kopor nilayo ban yakren bat chief minister hakaba nakaliang jong sorkar hadin gaju ko ujonga city sa department kila tho sha union minister jong ka road transport and highway government of India Sri Nitin Gadkari ada sautrip setembar arja katra gane deng city ya gobola tho lumbai ba student song budi chief minister beri pe ya kena pi brubi hadin bagila de ban tho yang city nglai ola tu ban le chaden ni ban ekran lang bat ki official na kalian jong ka government omegalia ban kundu ya ki official jong na hai hapo shlong ba hapo Delhi ba hagaju ko por ni sukumen sibun ba menin desni ka arho tarik jong banaimi ya ga jing sanction ya ki berpenhe ini drain kinala layo kini di city ba ada pen sanction na kalian jo nahai ka amon ka bolong driu klur arpuela kendai ku kendai hajar driu supa kendai kusau jadi amon na ka benta ka jing pen ha ya kini ki nala ka po tahun tapi we di benta ki ba po jo National Highway 6 jadi nang takadaw ni pen pau ka jing snow ya ka PWD department layarap dan sinkia ya kan nahai kepada pemerintah lokal dan sanction ya kini nang kinong chongchno apo kanong po tahun mila penlak ne ke jingslingum ke bang kare na po si ko badingit scam basian bin sakhon no kendare kani bat banla pendek ni kam nang ba kanong po kanong sinong bukut ke busuba ke banlak na gini jingslingum di ba kare bat hagaju ko por penpau jing sungu ya ki stakeholder ki belai dan benta ko kraw banya dan benta banya kersan lang ya kini isu nagaliang dengar ku nikmat ne sinkia na ko ko mengi penpau di sungu ya kan po tahun komiti ki bela don ko benta ban yarap ban budin ya kini kam batru menta ko la urlong di penpau sungu ya ki rang basno ki bela don ko benta ban ai ke jing kersan ke bakura bat bangi scam pada ke jing yo sanction ni kenala ingin lak baniyo ikinala di bahe ka kala banyak bet makan nom sakut nang makan nomlong ngejinjar na do benta jong ki nong sonong ko nong po kumjuru ya ki nonglet nongwan ki bah banyak nong ba jong surok please